رئیس شهری پنجکند عبدالخالق خالقزاده به جماعت ریاحتی رودکی سفری کاری انجام داده برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسائل‌ها با مردم ملاقات نموده مسئولین را برای اصلاح کمبودی‌ها وظیفه دار نمود. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی و حاکمیت دولتی شهری پنجکند در همکاری با شرکت صدا و سیما میز مدور در موضوع پیام پیشوا راهنمایی ما برگزار گردید. با مقصد امین نگاه داشتن عالم حیوانات و پرندگان در فصل زمستان از طرف شعبه حفظ محیط زیست شهر پنجکند تدبیرهای بیوتکنیکی تشکیل گردید. وابسته به مسئله‌های ترغیب پیام پیشوا و دیگر چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت محلی شهر پنجکند ملاقات معاون رئیس شهر مراد شکرزاده با هیئت آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 دایر گردید. با مناسبت با جایزه صلح به نام لو تولستوی سزاوار گردیدن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از جانب کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مسابقه ورزشی دایر گردید. با مقصد آمادگی جهت تجلیل با شکوه 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان استفاده عاقلانه آب و زمین بیشتر ذخیره نمودن سبزوات محصولات کشاورزی در عائله‌ها غمخواری نسبت معیوبان و نفرانی که امروز با کمک و دستگیری نیاز دارند رئیس شهر از جماعت دیهاتی به نام استاد ابا عبدالله رودکی یک سفری کاری پرمحتوا انجام داد. نخست رئیس شهر در دهه مرغدری جماعت دیهاتی رودکی با رفت بنیاد مرکز سودا و خدمت رسانی سردخانه که از طرف صاحبکار اسلام اماموف بنیاد می شود شناخت کردید. او تاکید نمود که واقعا در این دهه‌ای که در شاهراه اساسی پنجکند عینی موقع دارد آباد و زیبا ساختن بنیاد این انشاءات‌ها بار دیگر ثابت می سازد که مردم شریف دیار باستانی رودکی در سمت آباد و زیبا سبز و خرمگردانی و افتخار از وطن عزیزمان و آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. تاکید شد که از طرف صاحبکاران این موضوع با دهه نیکنات نام نیز یک خط آبی نوشابکی گذرانده می شود. همزمان بر رئیس شهر اطلاع داده شد که در این دهه باغ اینتنسیوی نیز بنیاد می شود. در جریان سفری کاری به جماعت دیهاتی رودکی رئیس شهر در دهه 60 با فعالیت فرمه چارواداری سابق خوجگی دهقانی به نام رودکی که در آن زمان خیلی شهرتیاب بود شناخت کردید. یکی از صاحبکاران شناخته این دیار دو سفر که این فرما را از نو احیا نمود بر رئیس شهر اطلاع داد که این زمان در این فرما 12 سر چاروای کلان و 140 سر گوسفند پرورش یافته او تصمیم گرفته است که در آینده شماره چاروا را به مراتب زیاد نماید. رئیس شهر در جریان سفری کاری با فعالیت نیروگاه آبی برقی 5 روز نیز شناخت کردید. بر رئیس شهر اطلاع دادند که پس از نوسازی و تجدید این نیروگاه ساکنان اکثر دهه‌های جماعت دیهاتی رودکی با نیروی برق تامین می باشند. در دهه نیکنات جماعت دیهاتی رودکی رئیس شهر با رفت بنیاد بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 و مرکز سلامتی شناس کردید. با مسئولین
و بیناکاران و معماران دستور داده شد که باید این انشاءات با یک طرح زیبای زمانوی با صفت بنیاد گردیده در مهلت‌های پیش بینی شده مورد استفاده قرار گیرد. در دهه مداوره در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 50 میدانچه ورزشی زمانوی بنیاد گردیده رئیس شهر اصرار داشت که ما باید در همه دهات دوردست پنجکنت باستانی چنین انشاءات ورزشی را بنا سازیم و نورسان جوانان را بیشتر به ساحه ورزش جلب سازیم. از طرف خواجگی دهقانی چمترغه در موضع چاشتیپه باغ نو بنیاد می شود که این امکان می دهد همزمان برای تامین امنیت عضوخواری مملکت مساعدت نماید. بر رئیس شهر اطلاع دادند که برای آبیاری نمودن موضع چاشتیپه از خط آبی نوبت سوم کانال مرغدر پس از تجدید و نوسازی آب پالیزی تامین کرده می شود. مورد ذکر است که رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده در همه آن دهه‌هایی که بازدید کاری انجام داد به منزل شهروندان تشریف آورد. با اهل خانواده ها پیرامون ذخیره محصولات خوراکه، کشاورزی و استفاده عاقلانه زمین آمادگی به دوره کشتی بهاری صحبت‌های صمیمانه انجام داد. از آنها دعوت کرد که باید هر یک خانواده برای احتیاجات خویش در دوره تیر ماه زمستان و در مجموع برای 2 سال مواد ضروری خوراک را ذخیره نماید. در دهه نگنات جماعت دهاتی رودکی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با معیوبان این دهه حافظ رسولوف و شمس با مرزویف یک عیادت خاصه انجام داد. با آنها یک صحبت صمیمانه کرد و همزمان اصرار داشت که آنها تحت نظارت دائمی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن و جماعت دهاتی رودکی قرار دارند. باید تذکر داد که از طرف رئیس شهر پنجکن به 10 نفر شهروندان کلانسال و کودکان معیوب جماعت دهاتی رودکی عربچه‌های معیوبی مواد خوراکه و دیگر کمک‌ها تقدیم گردید. در خاتمه سفر کاری به جماعت دهاتی رودکی در دهه ارتوش رئیس شهر با فعالان و ساکنان جماعت دهاتی رودکی ملاقات آراسته مقصد و مرام خویش را وابسته به آموزش تطبیق پیام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان واسطه کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، استفاده عاقلانه آب و زمین، تعلیم و تربیت فرزندان، روی آوردن به کارهای سبز و خرمگردانی و در مجموع باز هم آباد و زیبا ساختن دهه‌های جماعت دهاتی رودکی جلب ساخت و در این جاده به آنها سلامتی موفقیت تمنا کرد. گزارش عباس همراسزاده و شاه حسین صالحوف. در زمینه نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکن در همکاری اطلاعاتی با شرکت صدا و سیما جهت ترغیب و تشویق پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سنه 16 دکبر سال 2025 با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کردند، کارهای ترغیباتی تهیه برنامه‌ها و نشست‌های گوناگون ادامه دارد. در همایش نوبتی معرفتی تحت عنوان پیام پیشوا راهنمای ما نخست معاون رئیس شهر پنجکن مراد شکرزاده پیرامون رفت کارهای ترغیباتی و تشویقاتی از طرف گروه‌های کاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن گزارشی مفصل داد و تاکید کرد که واقعا امروز
татбиқи паёми пешвои миллат вазифаи аҳли ҷомеа ва фаъолони диёри бӯстонӣ мо мебошад. дар ин мизи мудаввар сармутахассиси шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита ба ҷомеа зебунисо исломова, омӯзгори коллеҷи омӯзгорӣ шаҳри Панҷакент Толиб Шихимов, муовини сарвари коллеҷи тиббӣ Мақсудӣ Хисрав, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 Тоҷинисо Юнусӣ, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Умида Мирзоева, донишҷӯи коллеҷи тиббӣ Султонзода Шаҳзода пиромони нишондодҳои паёми пешвои миллат. Президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаҳои хешро баён намуда, ҳамзамон ба саволҳои таҳиягарони барнома ҷавобҳои мушаххас доданд. гузориши Аббос Ҳамдонсода ва Исмоил Холов. ба таваҷҷӯҳи тамошобинон расонида мешавад, ки гузориши муфассал аз мизи мудаввар рӯзҳои наздик пешкаши шумо мегардад. дар доираи сиёсати давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳифзи муҳити зист ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ дар шаҳри Панҷакент аз ҷониби шӯъбаи ҳифзи муҳити зист корҳои биотехникӣ дар минтақаҳои зисти ҳайвоноту паррандагони саҳроӣ ва ваҳшӣ гузаронида шуданд. Тадбирҳои мазкур дар мавзеъҳое анҷом ёфтанд, ки дар фаслҳои сармо ва камбудии ғизо эҳтимоли коҳиши шумораи ҳайвоноту паррандагони ваҳшӣ бештар мегардад. ҳадафи асосии корҳои биотехникӣ нигоҳдории мувозинати экосистема, пешгирии нобудшавии намудҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии олами ҳайвонот мебошад. дар ҷараёни ин тадбирҳо мутахассисони соҳа дар ҷойҳои муайян хӯроки иловагӣ барои ҳайвоноти саҳроӣ ва паррандагони ваҳшӣ гузоштанд. ин амалҳо имкон медиҳанд, ки ҳайвонот дар шароити душвори табиӣ ба минтақаҳои аҳолинишин наздик нашаванд ва муҳити табиии худ ҳифз гардад. коршиносон таъкид мекунанд, ки чунин корҳои биотехникӣ яке аз воситаҳои самараноки ҳифзи гуногунрангии биологӣ буда дар шароити тағйирёбии иқлим аҳамияти хоса пайдо мекунанд. тоҷикистон ҳамчун кишвари кӯҳсор, ки дорои табиати нотакрор ва олами ғании набототу ҳайвонот мебошад, ба масъалаи ҳифзи муҳити зист таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамояд. дар ин замина сиёсати экологӣ бо ташаббусҳои байналмилалии Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ҳамоҳанг мебошад. пешвои миллат борҳо таъкид намуданд, ки ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ омили муҳими рушди устувор ва таъмини зиндагии босифати наслҳои оянда аст. масъулини шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент гуфтанд, ки корҳои биотехникӣ ба таври марҳилавӣ идома ёфта дар баробари таъмини ғизо ва об, ҳамчунин корҳои фаҳмондадиҳӣ бо аҳолӣ ва шикорчиён гузаронида мешаванд. ҳадаф аз ин тадбирҳо баланд бардоштани маърифати экологӣ ва пешгирии ҳолатҳои шикори ғайриқонунӣ мебошад. иҷрои чунин иқдомҳо нишон медиҳад, ки ҳифзи табиат дар Панҷакент танҳо вазифаи як ниҳод нест, балки як масъулияти умумӣ ба ҳисоб меравад. ҳамкории сохторҳои дахлдор, ҷомеа ва мақомоти масъул имкон медиҳад, ки муҳити зист ҳифз шуда олами ҳайвонот ҳамчун сарвати миллӣ барои ояндагон нигоҳ дошта шавад. корҳои биотехникӣ дар шаҳри Панҷакент далели равшани он аст, ки Тоҷикистон дар роҳи ҳамоҳангсозии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ бо ҳифзи муҳити зист қадамҳои устувор мегузорад. далери бозор, Зарҳони Неъматулло, шаҳри Панҷакент. ахбор. дар асоси нақшаи таблиғотии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент вобаста ба нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот бо аҳолӣ бо усули маҳалла ба маҳалла идома дорад. бо мақсади иҷрои супориши роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 ноябри соли 2025 дар бораи таҳким бахшидани корҳои тарғиботию фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ ҳамзамон ҷиҳати расонидани муҳтавои паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ, ки санаи 16 декабри соли 2025 ба Маҷлиси Олии мамлакат ироа намуданд, инчунин дар доираи эълон гардани соли 2026 соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва ба ин васила иҷрои нақшаи баргузории соҳиботу вохӯриҳои сохторҳои дахтори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар самти ҳамоҳанг сохтани фаъолияти идеологӣ ва тақвияти тарбия ва тандурустии шаҳрвандон бо сокинони маҳаллаи Қоқурӣ шаҳри Панҷакент баргузор гардид. дар мулоқот муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва аъзои гурӯҳи корӣ назди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент иштирок ва суханронӣ карданд.
ҳадаф аз баргузории мулоқоти мазкур фаҳмондани муҳтавои қонунҳои миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ки санаи 20 июни соли 2024 бо тағйири иловаҳои нав мавриди амал қарор гирифта буданд, инчунин доир ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистию террористӣ, пешгирии истифодаи нодурусти қувваи барқ дар байни аҳолӣ, пешгирии фарҳанги бегона, баланд бардоштани маданияти шаҳрнишинӣ, ҷалби аҳолӣ ба корҳои ободониву созандагӣ, баланд бардоштани сифати таълиму тарбияи насли наврас дар роҳи хештаншиносию ватандӯстӣ, даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва дигар масъалаҳои мубарами рӯз аз ҷониби гурӯҳи кории мавриди шарҳу тавзеҳ қарор дода шуданд. Мурод Шукурзода оид ба тақвияти корҳои ободониву созандагӣ, шукргузорӣ аз фазои сулҳу субот, тарбияи фарзандон, пешгирии амалҳои хурофотӣ, ҷалб намудани сокинон ба ободии маҳалла, корбасти дуруст дар сомонҳои иҷтимоӣ, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, ифтихор аз ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат ва дигар масъалаҳои ҷорӣ сухан кард. Бояд иброз намуд, ки чунин суҳбату вохӯриҳо тибқи ҷадвали тасдиқгарда дар дигар деҳотҳо идома хоҳанд ёфт. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшо Тошев. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 мусобиқаи волейбол байни духтарони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои оиннома ва барномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон, тарғибу ташвиқи ҳаёти солим, ҷалб намудани занону бонувон ба машғулияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тибқи нақшаҳои чорабиниҳои ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар вилояти Суғ ва шаҳри Панҷакент бахшида ба муносибати сазовор гардани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба ҷоизаи сулҳи ба номи Лев Толстой ташаббус гирифта шуд, ки мусобиқаи волейбол байни занону бонувони ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба роҳ монда шавад. чорабиниро раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мастона Муродзода ҳусни оғоз бахшид. дар ин мусобиқа бонувону духтарон ширкати фаъолона намуда хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд. бояд гуфт, ки варзиш галаби саломатӣ буда, новобаста аз ҷинсият ва сину сол машғул шудан ба он аз манфиат холӣ нест. зикр намудан ба маврид аст, ки чорабинӣ хеле шавқовар ва хотирмон буд. гузориши Майсара Тилоева ва Талабшо Тошев.